Pininali tompan la so video long nang kethan ponsi la bangke PM Kisan ni 18 installment command 2 arni sinang ki zangjima la so date aputhak sinali tompan la so video long nang than pachini ponik po la penali tum la son update kilong versi fal pura la so YouTube channel la bangke nali tum kaching hon kachin so pen la so YouTube channel la bangke subscribe relang prute nali tum subscribe ko la pen videos tame nali tum ko an share on share ponikon kar biang long ras tame pachini iknang la pen palang iknang nasib non patiek pen 18 installment mate PM Kisan 18 installment la sopu thagle lang polonang la pen chithan polonang tang de non patiek pen chithan polonang PM Kisan 18 installment command 2 ar ni sinang ka chithap ji la pen ko ana det sinang ka chithap ji ma la sopu thak cheng polonang la pen lang polonang la pen nali tum kedam tang host tame PM Kisan long amen kido tum an la bangke 17 installment mate 17 installment atangka la bangke nali tum long dun ta haipo 18 June 2024 arni hot la seola so hot komat masi 17 installment ke long dun ma la so video comment long nali tum pachini gon la pen ke apply tang tum ta dota hai mine akimi ke apply tum stame alang li tum stame la non 18 installment bang ke long dun ji a chance dak 100% bang pupe sta 80-90% an bang ke alang li tum stame long dun igvek po la penali tum jong si apply ik adlo polte nali tum so application la bang ke approve prema la bang nali tum chilang ji afan la know your status pulong ik nali tum PM Kisan .com punali tum Chrome Google long dam penali tum ridami go dak long exi official website la penali tum arjan thek ponlong pon on la screen along nali tum thek ponlong ateng la penali tum la know your status podim ber iko la penali tum dak ka flight on hood registration number doji hola so registration number ber pen stame nali tum dak pen details la bangke lang ponik melo la pen kedam ta hot amen do 16 installment 15 installment la son thakta 14 installment kilong du na tum stamid la son tum jong sido la pen 17 installment bang long don de dat puta nali tum EKYC nali tum la claim tunang lang land setting nali tum la yes donang zi la pen dak ison sony hormone nali tum claim on la lo pulte nali tum la 17 installment bang sta nali tum chelong thupo la pen new registration afan nali tum new ka fly zi afan la new farmer registration ar long ber pen stame nali tum long jong silong le pota do pulte mate land documents to pulte nali tum dak pen online stame apply ik long zi la pen offline apply zi pulte nali tum agriculture kalte nali tum block office long dam pen hoda stame nali tum apply dam long ik zi la pen kedam tang hot ka apply tum dota hai la sin la son akimi tum dota hai mine asalang litum la total wrong isi pen alis lang example na litum la beneficiary list long bear pen stamen na litum lang ponik melo beneficiary list long bear ik det pen na litum ki cheng sila bang ki state dak pen select pon ikon state select that pen fit potho dak district of chong channel district na konada district man na litum nilida karbiang long select pon ik elo karbiang long select ik det pen sub district nilida diffuse select pon iklo diffuse select pon ik det pen fit potho la blog bang dak select pon nang zikinang sodlo nili dak bokajan sin nili select pon eklo bokajan nili select pon ikde pen puthot dak village la bangke village dak pen select pon ikon nali tum kolosa village ma nali tum arong amen dak pen lang pon ikon nili dak pen ana rong dos ta nili example of nili dak select pon ikpon nili ingwai pon ikpon nili dak bali pathar bazar nili select pon iklo la pen nali tum lahai long fill up thai state la pen district sub district block la pen village nali tum dak fill up thailo pulo tangte get report along nali tum very good get report long bear pen fit chonghong ik cheno dak asap so dak loading processing do ikpo la pen nali tum thek polong ikpo processing tang det pen fit beneficiary list nali tum dak thek long ji date 13 la pen 7 apor la bangken nali tum dak thek polong po 9 pm don nili dak video recording apor la pen angton penali tum dak pen farmer name la pen gender la hai huinali tum dak select pon thek long ekpo dakido an atum la bangke dakido an amen atum an bangke alang li tum la PM Kisan ali bangke long don ekpo la son data sinali to hemi nilun check pon ik melo la penon chethan dam nangji la bangke 18 installment command 2 arni sinang ki jangji ma pulo tangte nali tum da screen along thek pon long ikji dak 17 installment bangke dam tang 18 June 2024 arni si dak kadu kawe ekon long tangka bange jang pon iklo la penon 18 installment long bangke
atangka stame asapso pabat jadi pusi karjulong nili sitame ane pabat jila bange puthekte dalo suri ki thomne longji mate suri pline longji sitame asapso west tame dak pabat pontiat pusi nili stame news ahin ben stame birta bange long don lo lapen 18 installment la bangke Oktober achiklosi nangjang ekpo Oktober la first week walde second week mulamsi nangjang ekpo lasi nalitum chunghong ik channel la so frang nalitum jong si PM Kisan ali jong si kenangsi pulotang ten nalitum prabjin pen apply ikon lapen halak kedam tang hot ka ane ka apply don tum ta duta hayi mine lapen apply that office tame long le that ti tum do la si nalitum long le that pura put do joy bang chok chelo nalitum apply lem denon batai si chok che ko batai si chok cheta ko batai si lason tha nalitum apply long le tik nalitum apply lote nalitum arnisi lab solli bangke cho endon mate long dun igvek po lason tha nalitum jong si long le pota dopul te nili nang pulo nalitum da online pens tame apply ikme nalitum CSC center long dam te pin pens tame lapen documents kinang ji Aadhaar card land documents lapen post bank account laso account bang dolo pulte nalitum tangka bangke lasole bang tangka nangki jang la bangke joy ke titi asela so video nalitum share kan ma share ji share account ki un an nalitum share thai no WhatsApp Facebook long popelo ang ton pen nalitum share account lapen puthane li puthule po je 18 installment la bangke Oktober achiklo first week kalte second week mulamsi nalitum long pon ikpo lapen Oktober achiklo kelongji 18 installment atangka la bangke surihini so jadi dak asap so faroisi ba farohini stame alang litum pabat pon popusi nili stame birta bangai kelong don iklo asipini video la bangke la ancho lo la sonsona video mate la sonsona update nalitum kelong verze fan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon la pen latest update kelong verze fan belarjan technology hodas tame nalitum tene ne pin pen berpon ik denon tangte dumi thakme kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ra to anafans tame nili hin pen kardom